इमेज पाउदा मेंग ताबिरी बसंगो अहममुदा खुरमजरी हौजै मरोइबा पाउदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नागासिंगी सोवरेंटी स्टेट अमा समलप याबगे वफम यावरे हाइबगे इहौदा मियामना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गे युम यावना मिनिस्टर अनिगे युमदा सु थमजिनख्रे मरी सुबा नेशनल हैंडलूम डे थरम पांगथोंनाख्रे लोइनाना कांगलोप अमगिदमक लेबाक काइना बसिनगमसे हाइना हानगे चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना हाइख्रे हौजै पाउ सनोना पिजरी भारत सरकार अमसुंग NNCN IM अनिगे मरक्ता हौखिबा लिसिंग अनि तरामंगागे जुलाई 3 साइन तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर यावना स्टेट अहोम नागासिंग ताबा मफम सिंह नागासिंगे सोवरेंटी स्टेट अमसमलपा वफम यावरे हाइना UCM ना सिविल सोसाइटी लुप सिंगलोइना ngasinutin डिप्यूटी CM वाइजोय कुमार गे नौरमथोंगदा लेबा युम यावना महोट मिनिस्टर TS संकुमार अमसुंग वर्क्स मिनिस्टर TS बिसोज के क्वार्टर थोमसिंदुना मेमोरेंडम अममा पिसिनख्रे ngasi nungthin yamlaba ima ibel singna नौरमथोंगदा लेबा डिप्यूटी CM गे युमदा थोमसिनलकपदा पुलिस ना थिंगलबा मतुंग नुपी तरु खंगलगा डिप्यूटी CM दा मेमोरेंडम पीखे मतुंगदा मेजर खोलमनाक्ता लेबा महोट मिनिस्टर TS संकुमार गे क्वार्टर तमना लाक्तुना मेमोरेंडम पीनाबो होनाबदा पुलिस ना गेट ममंगदा ततुना थमखे यामलाबा इमा इबेल सिंह अदुना तोंगान तोंगांबा खोलाउक सिंह मणिपुर गे अपुनबा सक्तम काइबा यारोय इंडिया गे कांगलोप नाइबा थोक्सन यानिंगदे लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाउक सिंह लाउखे मतुंगदा नुपी तरु खंगतुना मिनिस्टर दा मेमोरेंडम कॉपी अमा पिसिनखे मतुंगदा संजिनथोंगदा लेबा वर्क्स मिनिस्टर TS बिसोजे के क्वार्टर चतुना मेमोरेंडम पेखे खोंजंग असिदा सरु याखेबे कंगलै इमालो के प्रेसिडेंट RK सनाहनबिना फोंदोखेबदा भारत सरकार अमसुंग NNCN IM गे फ्रेमवर्क्स ना मियामबो निंगदोम पोमहले सही लिसिंग अनि हेनबगी पुवारी लेजबा मणिपुरबो कांगलोप नाइबा वखलोंदा थुगाइनबा होनबा यानिंगदे अतुबा मतमदा असेंबली दा अपनबगे सक्तम काइबे यारोय हाइबा वरेब लौदुना पार्लियामेंटा पुतोकदबने हाइखे अदु खक NSL IM खक थेम खक तन्नातेबा नागा ताबलम नमक पुंझल लगा नागालैंड नागागी लुक मयामसी स्वाइदा मैतै तारे स्वाइदा कुकी तारे स्वाइदा मैतै स्वाइदा पांगन मसिदबो नागा ताबलम सिंगि लोइना पुंझन लनी हाइरिसिदि नागागी फ्लैग अमा सिंखलपा मतमदा अइकोइ मसेन हातोकनादना यामथकनादना इमुनाइ मुताना दोइनेबा इमाइ ngasi yu impal ge palace compound leba manipur film development society ge auditorium da marisuba national handloom day manipur sarkar ge textile amasung industry minister thongam bisojana athoiba mitung oiduna pangthokre athoiba mitung ge waronda paliba sarkar asina manipur da entrepreneur masing yamlaba matamda thabak phangdaba ge awaba kokpa ngamgani lamdam asida resource mobilization amade financial discipline leitabadagi chakotharang da tinthare मणिपुर से भारत के मनुंगदा फिसाबी यामना लेबा अमदी फिसाकोन यामना लेबा असे यंगलगा भारत सरकारना इंटीग्रेटेड वुमेन क्लस्टर लिंगनबा अयाबा पीरे थबक अमा तौबदा माइ पाके हाइरबदी पुनिंग संगना थबक तौसे हाइखे थरमतदा मणिपुर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एस राजेंद्र MLA सु सरुया खेबग लोइनाना MLA S सुभाषचंद्र सु सरुया खे ngasi tharamatuda thoiba mitungna national awardee ahumda lupa lakh mari 10 mari sunoge check khusina ke hairi state awardee anidana lupa lakh amamam merit awardee anida lupa lising yankai loinana phisabi tarita su lupa lising taratara khusina ke tharamaduda mutua bahaduna manipur handloom development ke maramda iba larik amasu atoiba mitungna phongke आपकी सोसाइटी दे लेबा डाउन रोडन ओइबा लेबा अनरेस यूथ म्याम जिसे अपन करि तो बिदो के हाबि जिदा मरु ओइ माले अदबा कोगी लेबा पोसे अकोइ जे स्पेंड तबदन हाइबा पैसा से लागा अदबा अकोइ जे रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो पैसा से कमाय लाका के हाबि लंबी जी सेम दबा आई बियाव ना हिबो माले प्रमाण जो हेम दबा माले तो जो हाइकी बुजी फकल तम अदना मसी लेका बसे मरम ओरगा को फाइनेंशियल डिसिप्लिन वालकपा फाइनेंशियल डिसिप्लिन वाला कुछ मरम वर्गा ला कोई स्टेट सिदा कोई चक्कर पगी ठोंठान का याम चेंबर मुक्त बसे मसी कोई
यामना नुंगाइतबा अमदि मसी मुन खननिङाइ अोइबनि थमजगे Center की Ministry of Textile की मखादा लेबा The Development Commissioner for Handloom Weaver Service Center Impal Nisinduna Mari Suba National Handloom Day के थौरम इरिम मुंगे हुयन लालोंग थांगता कल्चरल एसोसिएशन के हॉल द पांगथोक्रे थौरमदुदा Weaver Service Center na handloom sakhonaba lawriba thawdang weaver sing igno ge khuthangda lairik laishu tambage khudong saba weaver sing ge insurance ke matang amadi bank tagi kari kari khudong saba lawba yabage haibage matangda akhangai kyana wangang khe ngasigi thoromduga mari lainana khetrigaw kendra ge MLA Nahak Pump Indrajina High Manipur ge handloom sakholansi harabadi export import tawba yaba maungda phisasi amadi madugi lambida punasaminasi Mamanda cluster singe paisa loktopage wafam kya lekre mase tawidana MLA na appeal tawke amade North East ke oina skin development chapal hanaba Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ge makada handloom weaver lising taramari hena training pi kre amade lamdam sige semilan phaganaba handloom chapal hanaba puna hona minese haike masi jama ta ko sinani thagalo ga ko anoba tenja ko wai thakala maga paisa ji dengo mara ko ko bujhe ta tenje masi masi makhoi no sarkar se lai ni masi to ba ya wa ya sima ai na si se ba ta tenje manamdi nasi yo suk sai tang ne ba sa ba ya na ya ni se ko ya ma ma ko mi ba akoi mai ku ke mati thu ba ya ko sa ta kai ya ma pa ba I think I am able to say. Ngasi District Handloom and Textile Office Ziribam Su Sinduna Ziribam Ge Morbung Community Hall da celebration of Fort National Handloom Day thoram pangtokre ngasi ge pangtokiba thoramaduda El Sanyarani Devi President Marapaibi Morbung Sri Y Pritam Kumar Singh Cluster Development Executive Sonapur Handloom Cluster Ziribam Amadi Sri T.S. Mukhtar Singh Honorable Award Member Morbung Ziribam na matang sina athoba mitung Thoromapu amade akhanaba mitung sing oina saruya ke Thoromapu ge warolda Y Pritam Kumar Singh Cluster Development Executive Sonapur Handloom Cluster Ziribam na haikibada P Sabi Singhi chahi taranipandagi chahi humpu phawada leiriba P Sabi Singh adubada I-card issue tawrani P Sabi Singhi PMYJ ge makada insurance sing phangnaba honaragani loinana government ke maikei dagi P Sabi Singh na pochai leibada discount tawduna phangnaba kanna honari haike lamdam asida khundaminari ba kanglop amagidamak lebak kainaba singumse haina hanagi seminar su oiramba Manipur Legislative Assembly ge opposition leader MLA Okram Ibobina phongdokre ngasi PT Rota Laiba Congress Bhavanda Manipur Congress Committee na sinduna pangthokiba MLA Gaikhangamna Congress Working Committee CWC ge permanent member oina khalakpa MLA Karungthang MLA Dr Salto Liant Amona AICC ge All India Advisory Congress ge member khalakpa Ahau Raikhamna Manipur PCC ge advisor member khalakpa amadi Santina MPCC ge Sabha Mandan ge lusingbi oina khalakpada opage tharamda sargyartuna o ibobina wafamse pongdokibani mahna makhatarduna Manipur ase mini India gumba kanglop mayamna khundaba lebak amane Manipur da khundariba kanglop kudimangna masa masa ge hak talaklabadi nomodi soidana Manipur ase kairakpa yai kanglop kudimangna amadi isana history ge hawrafam thidokpadi yai lebak kainaba sinbadi yaroi Congress Party ase chahi chama hena leraklaba democracy chatpa lebak singna masak khangnaraba party amane Congress Party na miyam ge apamba thabak sing tawduna lakle Congress Party di bijang mekhai naidaba zati dharma khaidaba party amane maramasina MP anikhak leiba apikpa state asida Manipur bu masak khangbiduna CWC ge member oina Manipur dagi hablakpane kaida jati amakhta base tawraga akhoi Manipur se to khai ta hanna tawsidi masidi koi tawbiganu haina appeal tawjani community the base tawrap targadi Manipur si karai da laini masina amuk lamtna amu hindu ki adu ki ata ki tawda de hoya rumi India si karai da mu lerkani adana sigumba mayam si koi thadok na na Manipur le nei ba koi puna maksi sirna haktani Football Player Association of Manipur FBAM na thadropa cherolamana hai
मणिपुरदा फुटबॉल सानरक्तबा चाही अमा हेंजिलकले मसिदा अम्फा अमदे फोरम अनेगे मरक्ता चयनबा सिना सानबा फंगलक्तबने मसे फुटबॉल सानरुइसिंग मांगजबने मणिपुर के फुटबॉल सानरुइसिंग मिंगसत थिनिंगाई ओइबा फिबम अमा ओइरकपना ngasiदगे लागलबा ऑगस्ट के तांग 13 फाउबगे मनुंगदा फुटबॉल सानरुइसिंग असिबो मखाताना फुटबॉल सानबा फंगनबगे वखलोंदा मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना लुमना लौबग लोइनना चयनरिबा के असि लोइसिनबियो मसिदा करिगुम्बा चयनरिबा के असि लोइसिनदबा ताराबदी मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगे बथक्ता मणिपुरदा लेरिबा फुटबॉलर सिंगना अकनबा मखल मखा केयागे खोंजंग संगसलगनि हाइरे कोई मणिपुरदा फुटबॉल सानरक्तबा सही अमा हिंजलकने तसेंगना मसी अम्फा अमदी फोरम अनिगी चेनबा असिना मरम ओइरगा सानबा फंगलक्तबनी चेनबा असिबु लाक्लिबा अगस्त की डेट 14 गसिदगिना थारगा हप्ता अमगी मनुसिदा कगुंबा यानाबा अमा पुरक्त्रगदी हाइरिबा खोगी एसोसिएशन असिना खोगी असौबा अकनबा मखन मखा कयागी खोंजंग अमा संसिलगनी हाइ मोरेदगी किलोमीटर 19 मुक चलगा चिंगी मनुंग हंजना लेबा खोंट लेबी विलेज दा अखोगे मोरेगे पाउमिना ngase मोरे ब्लॉक के मनुंग चन्ना लेबा लेबी खुंदा लेबा जूनियर हाई स्कूल के फिबम सिंह यंगसलोबदा अवार्ड पन पिक थलमले जूनियर हाई स्कूल असे लिसिंगनी तरुक्तगे हौना चलाइबा हौरखिबने स्कूल असिदा छात्र हुमपुमोक तमलिबने अदुबो हाइरिबे स्कूल असिदा ngase फावा टॉयलेट ऑफिस के सिजननबा कंप्यूटर अमसुंग अतै मसाकसिंग लोइनना स्कूल फेंसिंग मटिक साना लेते अमदे एग्जाम तरमदाइदा चेजांग नमनबा कंप्यूटर सेट लेतबना कुना क्वेश्चन इरी मसिगी मतंगदा SMDC गे कन्वेनर DL मोसेस न फोंदरकपदा स्कूल असिगी मतंगदा बरि लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा जे इदुना हाइखिबा अमसुंग चतुना हाइजखिबा लेख्रबने अदुबो हौजक फावबा थबकता ओंथोर पिरक्तबना स्कूल असिगी स्टाफ सिंग लोइनना छात्र सिंगदसु अवबके मायोंनरी ओइरिबा फिबमसे मणिपुर लेंगाक अमसुंग मरि लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना मियंग संबिदनबा पुनिंग सिंगसिलगले हौजिक अखोइना स्कूल असिदा लैरिबा फिफम अमसुंग अवातपा मरमदा आई मीडिया की मफमदा फोंदोक जनिंबनी मरमदी अखोइना चहया क्यामुक्तगी स्कूल असिदा टॉयलेट लेते अखोइ स्कूल की पिफम थोकपा सिजनफम थोकपा पिरखादा ओय क्वेश्चन सेंबा खुदना इरगा जुम सिजनाय अदुबो हजिक मतमददि असिगुंबा नियम नीतिदो अवाबनी डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवल फोरम के मेंबर अरिबम थोइबिना हाइख्रे अंद्रो खुनो लेकाइदा लेबा कस्मेदा AR ओइना पोस्टिंग ताबा आई चितरंजन चहि कुंट्रा अपोपा आइस मुनाना अंद्रोटिगी चहि 33 सुरबी क्लास 12 तमलिबी नुपी मसा अमबो मतम क्यागी ममंगदा नुपी ओइबिगी इजत खोंखाउ बिनदुना लेरमले ngase Manipur Press Club ta pangtokpa pawmisanga unaba amada airibam thoibina haikhe nupi masa asibu Chitranjan hairiba nupasina ijat mangan biraga haidoktana kihanduna matam sangna thamlalgaba matung mamang tha July ge tang 19 da nupi masa asina imong manungda haidorakibane nupi masa sina haidorakpadagi imong manunggi miyosina nupadugi mayamda chalaga wathok thoktana tumina loisina ba haibada yadabadagi mari leinaba police ta case ama thangake अदुबो ngasi फाबो नुपा असि फाबो ngamdana leibadagi ngasi gi mifam ase pangthokpani केस से मरि लेनना फोरमना पोरमपा पुलिस ता FIR ama register tawre domestic violence survival फोरमना victim family ga wari watai sanabasida accused oirebisina फोरमदा फावबा उसित थवैदबा फजदबा वहि वता सिजनरा पलेख्रे मरि लेनबसिंगना accused asibo फादुना पोक्सो एकि मतुंगिना मटिक्साबा सेरा पिबिउ हाइगि मोइना पाउ ताबदगी आइगी तोलोप तंखाइ नखोइगी अकाउंट दा हापके लौ परि अदु पिगे आइ खोइबुगी इमो मोइना लौसके हाबसी हा काइनो बसी पोसे छि हाइ दै मरन सिने काइ दिनो हाबा अदु आइदा कति मा मसा पचे याम साउला मरा लेदे हाबदु नत्रा अदुना मसी खितंग खंधा निंबा बचंगी अदु अथुबा मतमदा सितरंजनबु फाबियो अदुगा मरानी मतिक साबा दंदीदो साना फंगनबियो Under Secretary Horticulture and Soil Conservation, the Government of Manipur ge Cherol Amana Manipur da National Highway 2 Imphal Dimapur amasung National Highway 37 Imphal Ziribam Lambi Anesi Pauduna Manipur da wahi pusilaktuna laloliba lanai mioi farm agency amadi suppliers na
Department of Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur, Sanjanthong, Impal da leibagi office da register tawnaba khangalagle. Serong sina makata arduna Manipur gi mapandagi state asida horticulture ge potok sing puslakpa yana nabagi dama registration documents sing paigadabne haidi. JSC Amtuk Amade MGO na lamdam asige lenga ke karmasari singbu tare suba PPP haina sangsilakpa khongjang bu sagotuna Cooperative Society of Manipur ge karmasari singna lampel da laiba Cooperative Society asige office mamangda wakan bifam phomduna protest tawkhre. Amal Line Production Mumbai na Innovative Artists Welfare Association NGO Aiwa support makada Ras and BK ga Kusamnaraga Mr. and Mrs. Aiwa India 2018 amadi Mr. and Miss Aiwa India 2018 present pangtholagani. Hyderabad present asi Andaman amasung Nicobar Islanda matangtha September gi tang taradagi taramanga phawa pangthokadabani. Present asida yaunanabagidama state asida chalibata August ke tang taramari amade taratarukta Hotel Infal Sangai Holda ayupung mapan makai tabada audition sing pangthokani. Haina ngasi Manipur Press Club ta paumisanga unaba amada IY India Beauty Present ke National Director Bhumi Chand khabana phongdokre. Yagoina sexual harassment ko child abuse ko adagi hoigi domestic violence adagi women empowerment sigi hoigi motive niba maruina aduga in the meantime adagi thola ibasing sugina mo moigi platform ma khona CM ga international level da national level changa matung da international level da chatpagi opportunity ma khona diba haida. All Tribe and Student Union Manipur Atsumna KSOG headquarter amadi ansamga kusamnaraga hayang August ke tang nipan ge ayupung teruk tage hauraga pung nipuni pange oina chingi district singda total shutdown tawgani haina toramba adu kuki NP Manipurna hayang tang nipan ge ayupung teruk tage tang mapan ge ayupung teruk phawa pung kumari ge state wide shutdown leibana yethokle maramasina Atsum KSOG headquarter amadi Ansam ge Singi district Singi total shutdown adu mathang numit August ke tang tara dagi tang tara matoi ge ehing noya phawa chatharagani haide. Supreme Court na Mas Kunda Thokiba order amagi mamangda leramba provision da hansil handuna Prevention of Atrocities Against SCs and STs Amendment Bill ngasi Lok Sabha na pass tawkre. Supreme Court na lokhakiba khongthang aduna matong marong khanghandaba kya thonkre haide. Amendment Bill aduna hanagi provision sing hengalham batanatana anoba maya kya su hapsile haide. Scheduled caste amasung scheduled tribe ke mayukta sataba crime sing tingnaba law adu matam supagi oina strict oiduna ta legadore. Union Social Justice and Empowerment Minister Thawar Chand Galona Haike Wayan Chatabada Thengtadanaba Government Review Petition Thakibane Bill Adugi Provision Ge Amu Hanzalan Basing Adude FIR registration Tawdinge Ki Mawainana Kana Amatada Wang Hambagi Darkar Oide Maralairaba Misag Adu Pananabagi Damak Tizilaba Official Aduna Authority Amadagi Yathang Lobagi Matokta De Maralairaba Singna Anticipatory Belge apply to Wangamde, Court Amana Well Petersu, apply to Wigi Bill Aduna clarify Taude. Prevention of atrocities against SC, STs, AK, provisions in Lana Season Haiduna Supreme Court na Sahi Asige Marsta Pasto Kibane, Amendment Bill da Hana Leramba offense, Kunituki Mahuta, Nipotareta Hangakre Haide. High Court के सब जस्टिस सिंह सुप्रीम कोर्ट के जज इन अवसर लौक्रे मद्रास हाई कोर्ट के सब जस्टिस इंदिरा बनर्जी ओडिशा हाई कोर्ट के सब जस्टिस बेनी सरन अमसुंग उत्तराखंड हाई कोर्ट के सब जस्टिस के एम जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के जज सिंह ओइना ngasi wasak lौके wasak lohon के बगे थबक अदु सब जस्टिस दीपक मिश्रा ना लौखट के Supreme Court के जज सिंह के seniority list अदु जज सिंह अदुना हाई कोर्ट के जज सिंह ओरखिबा निमित अदुदगे पाबा हवे जस्टिस इंदिरा बनर्जी ना हाई कोर्ट अमगे जज लिसिंगनी अनि के फेब्रुअरी मंगादा जस्टिस बिनी मिश्रा ना लिसिंगनी अनि के फेब्रुअरी 15 दा अदुगा जस्टिस के एम जोसेफ ना लिसिंगनी मरी के अक्टोबर 13 दा ओरखिबनी हौजे एपेक्स कोर्स के जज कुमांगा सुरे हाइरे ओडिशा के मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का थंगना स्टेट छत्तीसगढ़ के मावी सिंह चंगसलप याई हाइना सिक्योरिटी के अकनबा चेकिंग तौरांग के लौखटख्रे
Senior police officer amana haikibada security force na maus taramanga ngarang nimidang hakhe kuthong na bage thodok thokpage mathang nimita achawai irang hekta thoe Malkangiri ge phibam hojek laksele haire Superintendent of Police Jang Mohan Minana Hai kuthong narabadi mahusana maui singna sapagadaba mufam singda chanchile Malkangiri asi Satisgaga ngamkhailo nei laloba singa aduna changlakpa ngamdanaba security na kannangak senduna lady haire Hojek sanibagi paupizadi All Ziribam Sport Association AZS Ziribam na sindura Ziribam Government High Secondary School ge playground da mamangi July thage tang kuntarik tage hauduna tem tarani thuna sarugya chatharekiba 15 suba Chandam Inongambe Memorial Mini Boys Under 13 Football Tournament 2018 ge ngasi sanikiba liquor round first match da Chinkim FC Tarbungna KMYC Kamrangabo goal taruk amada maithiba PK aduga second match da PYC Patolna PSG Kalinagabo goal nipan stoinoda maithiba PK hayengi match da first match da Chinkim KSC Rani Benga Lalpane SYC amadi second match dana Oriental Club Vapupara amadi RYC Ramgai Janga sanaragane hojek arubada maruiba pau amona pizari Framework Agreement ta Nagasingi Sovereignty State amasam lapa yabage wafam yaure haibage ihauda miyamna Deputy Chief Minister ge yum yauna Minister anigi yumda sothom jingkre Mari Suba National Handloom Day thorom pangthong nakre loinana Kanglob amagi damak lebak kaina basingum se haina hanagi Chief Minister o ibobina haikre Image poptang asigi de matang asida loisere miyang tabiro kunama po amakana rumjari